Abusuya wadidi wundidi ya tobo ase faka na bre okuapem efrise fufu abusu wakuapem adentina fufu abusu wakuapem se wo ba kuapem a medical ka chem da se ya wakanfo ni guanfo na obom ya kuapem na guanfo no meche guanse no wa fashe bia wodi efe no ohum na ohum afashe no emprempi na wo ye de kai won na ne won agane won busafo won wu se wate ase nti eba ne saa se wo hya ase a joda ni binada wondi fufu sawati ase ene na ye Awukugua mika kofano chukuro nim ni Dawu akuapem na wo ye Ohum afashion na fe na di won so nti Mondays and Tuesdays no we ye to wo say ye ni abre ye so ye ndi fufu sawati ase nti ni Wednesday no o wade bi e fe no ekporuhu obagu ankasa ni ma Wednesday no ye kan ekporo na fufu no so ye kan hu nti Wednesday fufu anase ekporuhu yi ho na afie mu obi afie obekọ tim fufu ko na ye wo ho nti na me ba Awukugua ni Dawu ahomache be 5:30 to 6 me ba ye no fufu no bia ye ready a abusuafu di fufu no so wate ase nti yenko afie mu na yenko hwe bre a wo ye ekporuhu no fufu no enye se bia unfie abusua yi mu anase ofifie mu nti untimi dibi obi a betimi adibi wo ye akuapem ni o wo ye akuapem ni o ofi yin fa obi a betimi adi fufu no bi so wate ase nti mbo wura afie mu na yenko hwe kwan a ofa so ye ekporuhu ana ho ne ze fufu na interview omo na yentie won anum asem yo chale akuapem fu na ehia mu a nti ekporuhu na go so nti boss wo hwa abo abeni oh abo we de yes fra bo say black chas okay oban ni kasa ma say friend pleko sure pepe we na mo bo fufu no yes am not here yes dey a dey be fufu ni ba na nyina na dey be fufu no ye beton bi to person o to bi a beton bi ama na nka na dey fufu adi fufu mo nkwa na mbedi ana so obi abetia bedi bi obi abetia bedi bi yim o fere so bedi bi a so o fere so di pleko na mo nkwa dey a obetia bedi bi alright so won ba chi ss be bu fra no meji ba ngwa mena no ba yem what am I am say efinefo is all be for no be gite no ofo be akoya is all be no be gite amani akposo ya onji fuete ya iyeli wansi tumi akoya tene be wo so akoya ide je tumi ban because dey amani akposo amani ne egbo fura mo ekpolo hu ne ebo mo so ne afengu ne jingo me nke wan no be pa makadada tumi aso kure ni ewure ni a ese mi ni hu bo 3 days de man ne se akuapim ni ye benjin huya magite yo ampesi ateminja me magite mu se berite ni meji no ani hia mu ndene ni nyango we ke be chale be kai be chiro mane hu ko fubuto elenke Awukugua ni e gba fase de amonefo ebe ye ni pe rutu e ba ni dite oh ebe boss munka bibi e ba na ni busu meji no adofo pe be ene invite askoya be na ni jipolu huya ohini kata ko na mo kumasi twi ni o ye kumasi ni me ba che yo kumasi no be pie we de wa akuapem ba na de mba oba bia na do ba che yo o tra o pe akuapem mia o bua de o sa won ofe omo nnu ma be kwa ye papa me donya me akuapem mia ni me kwa ye me donya me sa nti akuapem bia be probes na wari akuapem mia se me wale wa Awukugua kwafo na chukuro ni me donya me kwafo na cha brem we sikagya wo sa me fa ye mia ka oh wayade nana yade ufi kumase mfa me pa che okumawu yo okay ne frozen me di James Bafi yati ase era ase se okumawu nzo o mo fla mi abeku yati akwaba yeah bien me mo meti be mi ensi o ba ni if mo dey first time me be mi ensi be na be so mu se to koya wo so kama no isa square abone abemo ensi square so dey o de shebu mo ekura bo su kedoko uni pa mi se me bolle kaze ni mo egboru huya re ari bi le kaze mi se kura kura fo mo kaze abusofo na wuro huya ne be tingi ne me bere ne pe mo dom ma be mre na ba mo na koso ne be no be ka hele ma to de nbe ma tumi na ma ne ene mo ready permanent me se dom me bolle bo su kedoko ejenum ke me mbebe ki onu echi ala me ben kai me se mi esi na social tenyo wo ke me kanji ya mo wan ke me kanji ahun me won eto ya eni ese ese mo ntuki akpon bebo mo ensia eni mo eni efu ya la but eni ejan efu akpe wa ka se no efu enfu ya isa obe fura ni ehun no bebe bia ke no de sure nenye ni ehun sete ebo ni isa kwento wa obe de be fura isa ngo butete beji sa brand wa ko de ukpu ehu enu de wonju betu mo ista mo ka o ne mpa gba pe wo so pepepe no we ni be fura wole ke mi egbori a
Abusuafo ya bedu Dawu akuapem na omo no Awukugua afo na ye we afahye ne bom nti na ye ekpolo ihu no nti Awukugua afo wo fufu no na mo se mu obi wo ha nti sisi wonke a ihu ya iwo me o nyankopon adomo ni fi ibase ni beyintia no dudu a ene to aso ya na re kromantari e bedi esiri o nyankopon na ene yeso ni esi papa ss na dem bon si aso ene so ne e kai mo ene na ji afi ama ene kai e ba iba ni pe sakre mo ni e ba atako etebe ka kwose a abusuafo ama pa ni esi no ni ben ka abusuafo ape no na aso na ne bo ne kparo so di kparo hu onyankopon adwa ni eji kparo hu a bedi esiri kura iziketo kokota kono kparo hu a eji se ne eni wo hu a na ni twungu ya chisite ne eni enumodi ese na nya mana kuwa no na ne boso ne eni ebo eni mwanso a eni embo adofo akwa eni kungu so mo ne etua mele aso bede bejungu buto asokoya aso bede bejungu ani kparo hu akwa ne kwa mafia ne bejimu no nsia enyangi no nsia ani de jipa no ni esitende no ne re eni badi esi eni eji kpalo hu wan beto benye bie ubenya patasi ubenya otokwa ma kwan ndefuri akwa fuma sare ma kwan na ni kire no ubenya ma kwan inwama akwa ni de bo nwama oni nwama inti ala mani bo nwama obafia ba ntute na fie ni emoji na ipa na ne boso ye ekpalo hu ya ma na ne boso ye katako no mi unse wo boda ngagbolia me be obanja ayi ihu ya me na e ko machine ta na se ne be wo ani adi ayu ne be wo e be wo machine ani be di machine hu ya na hu ya ma na ne e bo e ko hu ya ma oba wo se fufu no pede ya wo machine on ka sa on be wo tintim no ani be kle ama tele na ani be wo ndi di ayu le be wo bang na adi na omunyanguchi sure me na ngwe e bara mi chia o ye jawo papa mesha fufu na mu preparation no tene fufu na be kwesen mpacho enne iye odo edidi ema obia nti obiara obefi baby biala ye ni mo hoho enyina enipa baako ye wie ne ya set table ne ya tenase ne ye didi ne anom na ye hu se afe no nyankopon aboye ho ban na ato ya se ye didi ne ye nom nti wo chere obia betina be di fufu ni bi papa obia omi ka bibi chere won oh efi nye ne be ne bebetu ani asumdwe so dewo de okere be bal yeli mi ne mo so betina ne kai ono jo ne efi ofo befura amamere efi enfu a on befura ehun otokoen bo buensia ekaiwo ebe ne ni chodo nti ase asumdwe neni de neni tse manji akwa ne sie neni maneni ebetebeta ene nso ne bote neni ye enye ne be ne betu anya asumdwe so sana minia na mu no eno ana ekoso no ejoada no yesu edika ye nana mpanyifo amofifu mu ekonyina na dey ye di fufuo big time fufuo enti mu behwa me mo dwa na metoto no enti ne tambia afi bia no mo mbra Awukugua ani enhwa obu wura fie bi ma fufuo de betu edi free okay yi munti obi abetira be di bikeke pepe mehwa ase ogwan tietia no ebi ni anase ye chinwade se wo so ogwan tietia ne bi wa aponche no Awukugua aponche de yere ne nko enti obi a odwante se no odwan ne ho dwo bibia mu no enti na di odwante bibia no mati ase pele fo me da wase Paul hu no ekoso papepe nti efi ha ye mfa aha ye asene hin fie okay na me ameka say me de akua kwadu AK1 obia ni obiom mehwa ma hu ogwan bi ogyan ona mo ne bedi we Paul hu na na no pepepe ogyan no ho ofe yie me ma hu na emu nam no so de ya ba wi ni yie eti fufu no obia betimi adi bi anasa je wo yebusuani obia betimi adi bi ope kwa ofi abonten ba ya ba ma hu okay aduane de ya mfa mbo atirimoden nti obia mbla na yendi ye frame pentua okay nana asine hini awenya ne baby ko na yire ne me nti me bekai me kuno okay Awukugua ha afiso a omo eni hobiom nyina ye ba na ye beka me nkran na me wo me free Awukugua me ye nkran ni pa me wari okrene me wari Awukugua asine hini awenya ne baby ko nti ene funde nkwan na mo ba bedi oh ye di live soup okay aha ye ndi aponchi akonwa no wa ha no chiri aponchi oka aponcha akungwa like inketenkete abrechi akonwa no wa ha no mpe ope odwan fita otu edua okay Matias Monday eyampesi
Tuesday yampesi ukuada ye fufu Monday and Tuesday mundi fufu dabi okay nti yebeto nkante de fon say o ma sha to nti ese so yidi so yeah in the me video ni anko sam wo fie na masamba bedi oh come na bedi o ntumi ne kura o ba na otwonko fe ka ho no mu nya bedi ajanka ko ekre meka krepa ese be mbefra afima amena ne oboye ho ese be mbefra tani ye ma de say dia fi ni na tuane besa pe na fi na tuom askobuta bo akwandita me yesika pe no mewe yes honest wo onyo lol fe kura be afi na do fi udu okreta fi eni enche akese no musantofu ama monega the president kura afi ntuma ana abewe na abo mama ne bo ahimfi na beka say uwa sole ana so do toko no mo tabota dina ajangwadole so ngwadole nongbe muso ni abrewa mani abre papa na Wednesday nti se na fufu nko a nti first one maku nwa mienu na wie ye ho adwuma ba sisi na me ye girama bi ho adwuma wo ye girama ye oso pawo o se nananom no o mu didi wi o mu de we be pa manum ti wo de pa nu keke ye Matias na ye fra bi se chim unim chim minu aje o kire me aye abwan moja no ba hwa silver bi wo hodom okay moja ne gum okay mwa mienu na ye ku o mu nyina moja ne gum me wi a me kwa kopa be na mabe ya ben kwa me wi na me de moja na ye da ya tum mi hu bi da ona de obedi bi na de kwa se nkwa na ngasa wi a ye be poto sa moja no afra we no o hwe ni kura be ofe amani ana say one recipe amani ayeye okay amani kese pa how say your friend say chim yeah okay ye wo da nko ana say kuapim nyina ye kuapim nyina bebre ni mu ye okay unim ya we ye mbehwie enti na ye won kwafo bi o mo ye da o mo ye no di ye sa chim ni wi a tama beba meti kakra bi ama na de aka wano wa hwe ya da bi abaka so be dichim be ye na say yo ye na say okay tete no na ye mpanyimfo no kire say esane say na wiase no nya kase eni nti omo mu di ka ba okremu no Awukugua na di ka ba first omo ba nopa na Dawu fo nso ba anwumre enti na ye say nipa nhyeda ndoso ye say agya no ene ne fie fo mienu bi ne yere ne ba na opanyi kwasi mintanso nso hye wan corner eti na esane say nipa ne ndoso no ye say we ya chene kura nti emu wa na no munya odukuro obi ayi odukuro ha okay esane say Dawu fo ba anwumre ni nti no na mu nija okay nti om ko soja e wo panyi kwasi mintafie kugwa kuro no eti e be ye say efe kuro no ekọ na nim na develop no ani emo ma ye fa afahye mre na ye ndi afahye because ye nyina ye baako nti o ma ye ne say afibia no ye ba be di afahye esane say ye no ye ko soja ho nti ye de eja be ko efe ye wi a ye ne say adwada no ye besu omo mawu ni nyina no ye be kai omo na yesu sada mu ndi fufu sada na yampesie nti o kai waja no na wi a anopa no na ye de yampesie so na ye didi na Tuesday enso ye kokonte esane say ye kokonte ni nti no eno nso tesani a ye ndi yampesie ni sa pepepe ombeka kokonte na ni nti a ekpolu hu no Wednesday fufu no e ba so no say ekwapin for ye de fufu pa ye di fufu pa enti Monday Tuesday na yendi fufu chese yendi di ye apesini ye duane nya duane de nya duane okwapini bia wendi fufu 2 days ko ndidi ye entiene tesade ya moma yenya ne se afinidu a kromuni na no ekpalo no Wednesday no ye be wo fufu na ahoho na ebeba no ya momu biedi na ninti na fufu ye wo fufu Wednesday no ya panyi ye da wasipa no cheche meso me da wasipa yo abusuafo anope ye mamu nyina achia frisha panso ene ye ukuada ye krom ya kan ekpolo nene ya fashe na yedi nene na etoso anan ene no ye fufu party ya busuafo ne adofo nyina obi a wo fufu woni fi na won a wodo won ho no wa be hia na yedi fufu nti ye kasemu no ye fre na ekpolo hu ono na ye na ene ye wotufu hima fi tufu hine ene tufu hima ofi bacho na yo tufu hima no bacho ye ye fre na akosu asafo ofusu hima ye boa nti ene ye wo ye kitchen a obia ye na duan ebebo wa no na ye se ekpoluhu aye ready obia betimi ababi obia betimi ababi obia bie ni gate anoto wure ma ye misa so hwe den because ye da bia fe ye nti ene eye bukuada ekpolo e wo ye kasem ekpoluhu
no media no keto ko we krete kese yes mo mbedi like moment me amba fie no ka bi watch pom chiro yo ebusiafo me amani na ebiri ne nchemo akosi asafo a etedi tufo hima Dawu tufo hima mo ne ya na ebiri mo nya sa afie mfia ene peebe ne bebe yeli ne ni gie afia ne bokosen because afia ne ehu abusua no mo ekura atentoto epe no mama ne no mama melete ne boy no wie ebe boy se esimi kre esimi ale asokoya ne boy esimi but afia fiso ya afia no echipe wo bebe no bebe yeli wo kurete ne wo kurete nso eso ne ekpolo anase ete ichasu pe bo fine be ne yefo be ne ombebe keke wa sa di kura de wole ya wo ne nya so yeli face ente ne yefo anso emba wo so mo fie so no ene kure ye ne ene pe embo efo ala ebe ne ebo fefie wele onyankopon shire ne pe asa be ndebe asa nebe onyame shire ne pe ne toko ya bo fine aso ngare wele yo ebe ne nkwe ani afisha pa yo efikwasi ele mama ne pe yase yampa ofia amehwa awo pia ba obi aba ha abedidi obi abetia ba bi keka abedidi bia na service obia edusa ya ye tseni ya yi obia oba ha obedidi but odi bia den odi bia da den okay me na me yetufo hene wo ha efreme nana ofosu ye bo a o da wo kwa pim ani ara say When your friend Vale. Yes, I know. Vale.